Am ag imatalat ag dúmi yn corym Gaelic dh'ionnsaich. Pwy fôr host am y fe, am i iolach et tor gynnu ron a chanans, et tor sgwad tygsio et y dwych nach big ac am y sahwnish. Ha Gaelic a chialachach tor gansa o'r ha ache sonishte ag yn amchrie. A ha gam siangel, rigach gwch na laichin, galaf, agus an dda yn diw. Ha mi ofaisach taliste gundú mi carm Gaelic dh'ionnsaich. A Janni mo bheith chu bearstach a hif cúltar agus eolas náitse Michael orm agus ha mi ofaisach tangelas hanse. Is me Teàrlach ruggus hogag mi an Sussex an cean an Jerry is Hassing agus am dúfidach an Mel dú. Anna mi táising a Gaelic an táiseach is miad sgeulachdan na Gaeltach is chóil mi cuidig in na brín can an Jónach a bheith seos chat a hic mia. Agus an dé sin hog mi uivarach as Gaeltach agus dh'ionnsaich mi Gaelic. Háisig mi I de can an táiseach dh'ionnsaich chuig an Sassing ach gal mi gudachas na helinen ach cean hawl cagún mi gyda mi son céim host amachas a Gaelic agus be solmar ostig mar a bheith mi feicin dúáte ar son sin a dhéanú. An ar agor a cadú mi an can an derif dh'ionnsaich bheith mi annach fyriste. Bheith táis de Gaelic acam cyú cwyd fat a Gaelic mis deach mi gan an tól ach be mac ar iad bhínáte far an brínin I fat an diw agus far ar dynnu intinach a brínin ddúcht a bheis an Gaelic. With the derivine in the natches be. Is Mel and Janni. Rugach mi awn an balla pictur ar ab an agus ha mi ishe furach ounce a hanani san elen dú. Hata bha mi hast san ardsgol chaimi go college na Gaelic awn an Kibreitin ounce na seachtan san na fib a sgrudach. Eig a college va achin ri Gaelic dh'ionnsaich cúteach. Agus gafel gariri rish. Gus ma hutjehuch a bhí a gainsahach a chanéin bí mi lechach an ap Duolingo a an ap a gobrachach le bhí a torstiúd. Diafar I garsiken a torst a stiach céistjan I maráinil gus de vrérachas a hochel a an ap torst orm tuksin hoewel le Gaelic acam or na sláitiire na bha mi a smunnehuch agus ha a bhí go má féime gong. Is me Janni na Juliam agus rúcaigh mi an an Colón an sa dh'ionnsaich agus an is ha mi furach san scianach an sléite. Chúla mi ar an ranraig ar an radio sa dh'ionnsaich agus cháiste rúm scianach mi an clár agus an nuair sin bha ar an Gaelic ann agus sin mar a hánig Gaelic na ma bheithe. Chaim mi gús almarostig ag Gaelic na 90s an cursa gyrit I dhéanú agus bhain tú agus taich gawn bhain a clasich an chur spórsa ag cursa gyrit agus bha fírfa agus bha bunste ma acam san cumladal am hín agus háisich mi chatroom. A hula aiche bha mi san chatroom I cafadichil dúine agus dh'ionnsaich mi an tú agus. An nuair sin Láric mi Michael House an sa dh'ionnsaich a had checkis Gaelic an bon agus sé teacher gasta hana Michael agus dh'ionnsaich mi an tú agus agus bhó nuair sin chaicúsin suas go malúag. Ní fallach cin go maith d'ialatje mar a big Gaelic na páistne ma bheithe. Stoch go bíine fudach hawlan an dúi chéile go big bheithe intin noch eile acam ach an nalappe sé páistje bheithe na dúcha a sa chanan. Ha a Gaelic mór an deoch cháistin a háisteteach gan béthe agus san an éifearint sin chan mi toliste gan uair mi an corp an can an dh'ionnsaich. Mar ar o Gaelic na ma bheithe cha bhí ganún bheithe acam. Cha bhí na seo agus Hannelis ac yn dhéann or ha Gaelic na ma bheithe húla chanúring á fiú smúin chuig cuir se bhí cala.